Tervist, Oleviste rahvas, Oleviste, oota ma teen uuesti. Tere, Oleviste rahvas! Sellel aastal on videotiim sama laisk kui Märt Avandi ja Ott Sepp tujurikkujaga ja me ei viitsi videot teha. Ja siin ongi talvelaagri reklaami video. Ja kui meeldib, siis pange like ja subscribe'ige ja tulge kohale. 1. kuni 4. jaanuar Häädemeestes jube huvitav laager tuleb. Ma arvan, et kõigile väga räigelt meeldib. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.